Өрігін бұлдар хизеплі телегурачысым перінгелес ұжы эфирда ирхи дебел. Перімбатра хынара баян Республика Риадезін бешамырксен библиотеккен пай ердюши Эвелина Малеева. Сылсунадып Эвелина Калан. Сылсунадып Марина Федоровна, сылсунадып телегурачысым. Ыйды вармелеші телегурачысым кыларым бұшламашын жағы күтме бұшлашы берін хынаран. Чуваш литературе берін ширавжызым бейпеде пуян. Шав ширавжызын жен, бірремеш ажабыжа чуваш хирарымы кам пулныжы. Шак хурава терес парагана вара, шениацем ушат бар, шамрак автор зень, хайлавы зень пухин кенегене барнилеп. Ланмала лайх парни дезі жұтладып, хизеплі телегурачысым перін бешіхін малы телефон номері экран жіндех пулялы жеті жырымдақыр аллы ұлтта. Шыңғыраласа жетсе шак парнене шынзе илме тұрышыр. Эвелина Николаевна шениацем ужат бір керір, күнда шавын еші темеше кінеге вырдать. Ezir шак конкурса әбі білнедірік ширым шул ергелесі бұрадырынде шаплавет. Шапла терес. Көшалда, еге жылда бірре ердетте хавал. Шенерен, иртерзе, підімлетме, бұқычитыр демелі, мүле бұрат әш? Эш беделайық бұрат. Марина Федоровна езір ирік парадыр болзасын, еп малдан конкурс историне қаласа күдардашыншы. Шак конкурса бірін библиотека пұжар заяны бе егебінде иккім шылда пұшланы. Она ебір хамырғына мар, культура министерстве, тада бірін республикари, профессионаллы ширавжызен союзы бе, республикари ширавжызен союзы бе, хыбар издательство шүрдебе бірлер терет бір. Шак конкурса бірін вұн билік шылдан пұшлаза, водыр билік шула жетіне шамрықсен пұтшынма бұлдарашы. Візім хойзені жызене тәрлі жанрзен бедіратма бұлдарашы. Візім проза, поэзия, драматургия. Иккеміш конкурсрайы бір публицистика жанрне декертіне чанжақ вара әшсем нумай бұлманы бе, ебір бұл жанра, бұл номинацияне вара тек кертмерімір. Паянги гуна ебір пуры, сағыр конкурс ертеріне езірінде азайлердір, сақырмыш конкурсын әжесіне тенжеш, пұштарза бідердімір, қай жөречленізен бірінші әвішсене хақлашы, көжал, чываш тілге күні вали, ага өйхен шерен білікміш вали, пәдімле юдумалла. Көжалхи ұмырдыва меше хайлав шетірі? Көжалхи ұмырдыва пуры ұтмыл хайлав, құтшынағанзен вара аллы вишшін бүлдіш. Эшсене бір конкурса вырыслады, чывашлады, ежінат бір. Икшер іште дратма юраде пылы бұлзасын? Паллах. Бірінші әмбе құтшынаған земде бұр, бұзым вырыслады, чывашлады жирашы. Тәрлер жанрзен же жирашы, сымақран проза ба, поэзия жанрзен же жираған земде бұр, бұзыне де ежінат бір. Күнда бірін шәмбек мәнзем жүкі. Чарузем жүкі жапла. Онланмала, бірін телегурачызым хали шыңғыралыза жетіріш, кен теріс хурау барашын, илезе бағарабы сене. Алло, етет бірзіре? Өргін бұлдыр? Өргін бұлдыр. Вайбадыр зире бұлтырады. Сиреде вайбадыр, езір хурау барашын чыжы? Хурау барашын чы. Чуваксен премеш хирағын питайды, тадызем шинжен жирағанны бол. Барды Трубина. Терес. Езір кам бұладыр, сирімбеде балашасыча? Чернаков, Петерня районе, Манчураш. Пүйде көмілі. Николай Фураминде бұны мұшырдай келсе, шак парнене, Евелина Николаевна тепрегдардадяғы илме пұлдарады. Шениятсе мұжат бір, сборник. Шак книгесененде хуплашки пуринде пареш келі шаплавет, он зыртран марынде шак конкурсын сонсыба женде был шаплавет. Шапла. Шак вара конкурс берге каланымай, ебе шак книгесен бергеде калазағы варашын. Лайхешсене пұштарзайзе, берін жюри членезем, әжесене хақлашы, візіне вара бір шениятсе мұжат бір, сборнике бұқса коларат бір. Онда кашни худшынаганын әші мар, шендеру жесен хайлавзем грешінде шаплавет? Шендеру жесен гына да мар. Онда бір шендеру жесен әжесене чималдан гердет бір, он зырбушне, шендеру жесем зырбушне, чилай хайлавзене, ыттызене де суйлаза елет бірде, вара калыплаза шениятсе мұжат бір сборник коларат бір. Ушкалаза да бұғас келет, Паян егунчене бір пуры пилік сборник коларна. Хайлавзен зырбушне маншақна калазағы варас келеттеді. Шак сборниге бір шамрық, шираган шамрық сен, соны герчікне тада кеске автобиографине кергет бір. Бүгінеге бейінді библиотека зенде палахма бұла теплавет? Палах, шак кенегізене бір библиотека зене парат бір тада, шак кенегене кәне шамрық сене парат бір.
азынмалық история негерде юлашы візен берін. Книге духны Эвелина Николаевна шавдыранчен лайха, валынды шамрыксене хавхаландаратте. Пирен хайлавзем, книгере тухрыш, кемелих. Шаплавет? Шапла. Унзырбышне, шав ятсем, кайран жуғалзагаймаши, пирен литература илденеши. Илденеші, ман хош бір ятсене де қалазағы варас келетсі. Махран пирен конкурс урлы тухны, ятсем візем шаксем Дмитрий Моисеев, хыбар чурден, ердюжин, шуме болса. Да, хыбар издательство чурден, ердюжин, шуме болса шлеть. Унзыр бушне Ольга Австрийская, она паянхи вулаганзем нумайже переща, вол терлі жанр зембе жират поэзии, проза жанры деде, Хойене жизни кудардат чувашла да выросла да жиратвал чувашкинеке издательственче и лемле литературы редакторы был зашлеть. Он зарбушнеша в издательствах ишлеген Ольга Васильева. Тенджибеди баллы жиравжи бульцевал банхигон. Волда Тенджибеди баллы жиравжи булманума ишлемеллеха. Анжақта пер конкурсра шиндерде демелле. IBB конкурсинде шиндерде. Волда пирен конкурсра малданхи конкурсинде худшынна. Он зарбушне Лариса Петрова хыбар журденде ишлеть. Ондан Мальвина Петрова, Маллерих Вейлосова земшурандарать паинхигунда. Тогда за Илескелетьман Олеся Михайлова, Волкуславка Хажадин редакция инжешлеть паинхигунда, онышлы литература аныне суғалаза, хойзин хайлав зембе савындарат вулаганзене. Шак хужаматсене мана заилдерде ховарас келетші. Мандада конкурс берге каланымай шакна галаза ховарас келет. Шак кенегезір пушне, конкурс вешленне хыщен, кенегене кене хайлавзене и бир тованадыл журналда бюджетлет бір, онзыр бішне тандыр, шамрыксен хажаджинже візем шулдалық тыршебек бюджетлензе дырашы. Рубрики варашы неатсем ужат бір рубрика ба бюджетленеші. Малданхи конкурсем иртерне чухне пирен республикара хажат журнал ытларақ тұқсадырачы. Вырысла жираганзем вали лиг журнал бурча. Молодежная газета пурча, шав хажатпа журнал зинжеде, бір вылзен әжізіне бюджетлетемір. Онзыр бүшне ялав тұқсадырачы бірін журнал, онда да бюджетлетемір ебір. Шилжунат журнал бюджетленетші. Онда да ялан самант, кайран самант бүлчі, шилжунат самант. Ят илчі кайран. Шав журнал ба хажат зинжеде яланақ бюджетлеті дыраттымыр. Волда хавхаландарат чулдалық тұршыбе булаганзем, пирін шамрық авторзен әжізембе паллашма пулдарашы. Тада шак конкурса азаилны жүхне шак нагалазағы варас келет. Балах шак үншінче гына чарынзады рас келмес. Шак конкурса малалла даланда рас келет ман. Әмітсен бызық. Әмітсенче ман шак конкурсыра худшынны шамрық ширавчызен вали гран-при ергелес келет. Шак гран-при вара Чувашкинеге издательствен сертификатне тивішлі. Пулдыр тезе тұржас келет. Шав сертификата сумахран алды бенлік сертификат пульже болзасында. Шамрық, шираганзем, кенеге издательственче хойзен, кенегіне коларма май буля. Паян хигун мәшіндезетсін кенеге коларма шымылақмар шаплаведе. Грант е грант-при, онна наймарым. Грант-при болзасын. Сертификат илмелі грант-при болзасын. Ондан книге куларма мүлі бұлдарулы ширавжы болзасында паңхегун евырдарақ. Кувара берін шираган жамрықсыне шулышса барытчы. Візене кунда пір чымыра-чымырдаза Москав облажынчы экскурсине изіға әскелетчі манын. Онда переделкені Москва облачынче переделкина ширавшызен датчызен бұр, чавында экскурсия мертерзе, онда палы ширавшызенбе тіл болузен візен мастер-классы зенче худшында рас келетман. Паллах шак әшсене пұрнышлама ұқшаденге герлі. Чарын зады рас келмес, тен шүлде бұштақсем пирін конкурсене тивішлі уйрым үгердеш болзасын, шак конкурса пирін ұқшаденге бешіріплетсе, тен малалла да адаландарма пулышыш. Шуғышы бұлдыр. Шуғышран елдақ шурала чаплавет. Хывырышенне гдарцан ұқшеденгеде келіға. Пүйде хитрем цимбе бұрнадыр аван. Евелина Николаевна есері Адязымбе Шамрыксен библиотекенде тавра білубе наци литературим пайне ерце бұрадыр. Нумай бұлмашқына Адясен шүргунеки каникулы вғаденде кенеге әрне иртірі. Мүлі иртерзе адыр есеріна шавна ұтса білес келет манын. Андяқ малдан шав уява, аслы уява республика жайынжи шак кенеге әрнене ұшныне бір үгерсе елнетші де телеграфиясын бәбірле бұқса илерға юради. Оңғы шын қаласа барыр.
Хынасыне юмахри ошпилле сынарсем алпаденденех тарават кыцельдеш. Паян югун патиккисене кинегебе, ширавжесем сынласагдардаган асамлада шуда, ырытендебе интереслендерсе ама мислет нумай. Шакна шуда илсехінде республика рядесембе жамрыксем библиотеки, вахыт чуппинжен юлмас решлет, вал информациябе культурын илиндерюлле центры болсадеджи. Уява ушичен терлі лабамра осталых классы семешлереш. Патиккисен ташыгардыне духса пулдарулыхне кыдартма Ебру мелебе үгерде хадрлемеде, чывашча весембе усы курса терлемеде майбульчы. Паллах, вахыда усылыда кызыклы иртерме булшаган тел булусем, вайсембе квестсем, амырдусембе викторинысем, юмах качысем, ажысене ирнебех пуштарыш. Шагымбек мероприятие мен думаю гелет пархайбет. Шагымбек уявзем урлы бер ажазене булавдан тебе балаштарашын. Тада шамрак булаган зене шаг Хайгибы хатра тарлы гаджет сырбышне да илердюлле бурнашли тарлы үйдізіне хураба мапылдараган кинегесен бурны бір газа илгерешін. Кенегерни паллахинде ширавшысем пәтек булагансембе кушагушын тел булмасы рердес шук. Аслы залра суварят ташы ушкыне уява учсанах пухынысене видео кеберурлы мускавра бурнаган Андрей Усачев вырыс писателя салам сымахигалары. Ундан сцены жіне хальхева хытра ажасем валли шине тырса шираган совышсембе прозаиксене юмахшысене ихравларыш. Візем шамрык булагансене кескен хойзен булдарулы хебе балаштардыш. Кенеге хагебе кирлелі берги видимлі сымақ каларыш. Візен хайлавысембе шамры көру интернет ушлыхынде де балашма бұлдарать. Ширавшысембе ядарыса ергелене автограф сессии ажасен асынде чылайлыха юлі. Тен ширавшысем халаласа ширны пурныша керсен, нихышанда манышман саман пулі. Сагырванымы шулзынче үстізен педелай хыланат бір кінеге керліліхне. Халхи ажазенде шаплах вылдырыс себе. Бұхадында пачек кезем жіне візем булашы. Кайран демжін күшсагаяшы шамба, да? Ажазене чыры писатель бедель булса галаштарны пиде керліде зашутлады. Мүжін десесін күнбек візем чыры писатель де візем бегек шиныккене күрашы. Умбакалаш ма булад, интересіне білме булад. Фойере ергелене кенеге кураведе терле енле пуян. Уява Корнечуковский журалнырамба шерхерых шолшитнине халласа иртернерен, шак порде юрадаган ажабжа ширавшенгене кесем сумлы вырында. Уйрым куравра чывашкенеге издательствинде куншуды гурна илемле үгердіклі кыларымсем. Бірінші малдана хачасын елемле кыларымсем беде виштересі. Ша вақытрақ ша кыларымсем бе балаштарасы терлі презентация иртерме балыртына. Шубашкарды тірлі ачабыча библиотекіне шитсе келет бір. Хамырын үшхілбе балаштарат бір, шенегіне кезем шінче қалысы барат бір. Ешен ұмай. Тұғышлы иртірерне. Комылы езірумба? Пейде тұғышлы иртіра. Чималдан палла хамыр библиотекара иртіне мероприятизен берге асынсағы варас келетман. Пирин библиотекара ирне дұршыбе кашнегунах терлі мероприятизен мертіріш. Візен жучынже сымахран чывашкенеге издательствинже, нумай булмас тухна мулгач юмайхезем, сказки о зайчике ятлы кенеген. Тогда хамыр чыварчыравжи Николай Мишотинын ноты играет в футбол кенегезен презентации зене ергелерімір. Візене ибер хамыровой багынамар чывашкенеге издательствин илемля литература редактора Ольга Австрийская гудшинча, тогда Николай Мишутинын кешенхера Татьяна Николаевна Смирнова гудшинча. Видео нашло трещак мероприятием. Он зарбушне телемоз форматне шудаильзе и бир Рашей Жайнджи Палла Ачабыча Ширавши Зембе онлайн формат па. Візен жуденже берін Василиса Кошкина, тогда Светлана Кривашлыкова онлайн тел болу земертердемір. Мінлері хажасым хавхаланчыш Мускав Ширавши Зембе шамбек тел болу ертерне хыщын. Алызем тырада едузем барашы, көшезем шунашы, мүлі хавхаланашы, паллах шамбек мероприятизем хыщын візен генегезене аллады цаху баланса булама бұшлашы. Он зарбушне и бир тада бирін библиотекара терлі форматлы генегезем нумай, библиотека бирін сыре буян. Ша форматлы генегезене кимліх уйрас тезе и бир ачазем вали литература кайшы ергелермір. Сымахран вижеде 2D форматлы генегезем вырыслай бір візене книги дополненной реальности десе галат бір. Шау кенегезембе палашмалы ядарлы мероприятие ергелермір.
Тада Шубашкарды реабилитация центріне жүреген Ачазем Валли литература кажы ергелерімір ондай бір паллах халхи вулаган чи паллы жиравшызен кенегізен бе балаштардымыр. Онсыр бүшіне тада вулаганзен Валли вулаганзен сегедізіне ертердімір. Библиотекана келеген школа Ачазем Валли тәрлі экскурсия земертердімір. Кунда қаласында білірмейші, көмекемейші әшті ұзайыртеріне болып құласы. Ферне дұршыбе берін бейте хері өш бұл зайыртыра. Қаныш палман ажасыне? Артман. Шапла. Тада тыйтерлі мероприятие зене диртердемір. Республика жайын жер деген мероприятие пулнымай, ман республика біргеде қалазағы варас келеді. Паллах онда ердеген мероприятие зем ұтларақ Корней Чуковский пурны жебе пулдарлығы пеші ғынжыш. Самахран пуры республика жайын же шырытла мероприятие иртірі берін вазенже егебінде улчыр вулаган худшынма май бүлді. Тәлінмелі вайлы ішледір. Халін дейсір ага ойхе бұшланды деха, ку пирен елана гене дұрық, чываш тілхи уйхлығы. Шапла? Мүлі қадырленедір. Чываш тілхи күнне кітсейлме ага ойхен шерін білік мәшінде бітхал бұрде білет бір. Ку болымда біріншін пиде пызық вырынге жынат. Бірінші ваш республикенде ядарлы план қадырлене шаплана пирен библиотекан әжізем дегені. И бир агауихин ширим маженже Мордовия республикинчи Ачабыча библиотекинчи халық туслығы кенегере ятлы наци Ачабыча литературин уявне ергелет бір. Онзыр бүшіне и бир дада шак кенеге дұрық, ебатмышсем кенеге дұрық, тәрлі мероприятие зем палыртны иртерме. Чываш кенеге издательствекларны віршіне кенеге бұлға? Паллах нумай бұл масаллады тұрым шак кенегене перен библиотекана тинже шитірівіл. Ебатмышсем ятты кенеге. Кунда вара чываш тада вырыс халық ебатмышы земгене. Чываш халық ебатмышы зене перен паллы жиравжы рассорцев пужарны. Вырыс халық ебатмышы зем вырыслах кунда кене. Тада шак кенеген палырмалы вырыне маншағы бек шутланат манжын. Самахран чывашы ебатмыжы, кунда шак кнопкуна бузат бірда? Вихаран варанаппар. Пызык пул. Үсень матур ачабу. Юрламада стабу. Ташламада матур бу. Мүлегі мұлы. Чываш ебатмыжы зене шагымбек сазыланы. Візене пирін республикари Пугане театрын артизы зем сазыланы. Көмек неге хальчен тухманчы хальчаплавет? Шак кенеге бұл манчы хальчен паллах. Шамба дейбір шак кенеге не чемалдан пызык вырына ғурза, ундорах тәрлі мероприятие земертер ешін. Кенегері кашни ебатмыш шапла илдене, шапла итлезе бұқмамай бұрына. Чывашлы ебатмышы зем, вырыслы зем, мар чывашлы зем, пурне дежамбе кетлезе бұқмамай бұр. Педе чаплы кенеге, сырезавындым жағын еврлі кенеге тухнық үшін ебір. Унзыр бүшне шак уйген шерін белік мүшвайлы шеняция мүшат бір конкурс, саққырмыш конкурса пәдемледі думалла. Тада берін Чываш радиоынже әмірлік ятсем радиопередача циклі тұқса бұрад. Шава ага уйгенже тұғаган радиоциклзен передачызене Иван Яковлев ба Николай Ашмарина халалланы візенеде радио етлегензем келензе етлеме бұлдарашы. Радио тенерен, эсир нумай булмаш, гранчын сейілсе, унда Чываш ширавшисен ажабыжа хайлависене сасыланычы шагымбеге шаплавет? Шапла. Автор зем хызем булайшы? Шапла. Игебенде ширимышылдай берін библиотека Чываш ширавшисем ажазем вали ятлы электронлы библиотека ергелеме Россия Федерации президентин грантнишин зейлді. 1 миллион деньги укшабаджи шак библиотекана ергелеме. Вара еберіна шүржілғышынче ергелерімір. Паллах берін малдан шагын еврлі базы бұрчы бол беребеде болыршы. Шамба кеске вғыт райы бір қадырлы зейлгердемір. Онда Чываш ажабыча литератури халық сымақлығын жен пұшлаза, баянғы күнчен мәлерек адаланза бұны незындаза ғыдардайд. Он зырбышне сағырвуны Чываш ширав жен хайла візембе Бурны шешінчен шырза ғыдартны документсем кертнее берундан. Евелия Николаевна, калар кадргашын пирин эфир вога жабештен жібебірек, сирім батра, Шубашкарда вырнашында хайсир, Чывашла ажабыжа кенеге уявесе миртерме майбури, Чываш чілхебе?
Чевашла дұқсадыраган кенегезін презентациясыне бір балла хамыр библиотека райыр керет бір. Чевашла бұлзасында презентация бітсесін ажызым череттіра шешак кенегіне вулаза бұғарға дезе. Манжутпа чеваш тілгене шагымбек адаландарза бұма и бір малалада тұрышат бір. Оны жүсунат пресерет, терлерен грантсем шынсейлісе, ховырын Теленмелі хаюлла чарызыр әмедірсене бұрныша кіртсе бұмалла бұлдырчы. Мүшіндесен есер әшлеме үргенместер шуғышладыр шав малалла адаланашын. Халенде хизеплі телеграфшысем ебірсерінбесі бұлажат бір, Сирия тоғышлыда илемлі конусунат бір. Тавда бұш. Чәнне жын, чибер елар.